Ikusasa lakho lisezandleni zakho, kwenzeke Ningizimu Afrika asithi kuba sikubingelele kwenzeke podcast igama ulinde kuhle usibongiseni ngakhumalo MC Dr Life sikubingelela nje ke sila kwenzeke e-studio sila eThekwini bakithi siyanda sisakaza bukhoma noma sikwethula uhlelo lakho lamba phambili eningizimu Afrika #kwenzeke podcast kodwa namhlanje sikuphathele nje sigatshana la sithi khona ke ezombusazwe suke sinomfukashelembe ke esiphathele ke noma ke esiphathele emgodlagodlweni wakhe ulwazi olujulile namhlanje sithe ake sibe umkhonto wesizwe as usual nazi phela ukuthi before 29 May 2024 sasikhankasa sigijima ngomkhonto wesizwe sithi awuvotela ubekwe phambili ake sizobona ke progress yomkhonto wesizwe namhlanje sizozo ukuthi kungabe kusahamba kahle yini qhala wethu asikubingelele esiqephini esisha sanamhlanje kwenzeke podcast #ezombusazwe umuntu akathatha ithuba abingelele kuwena Khumalo ngibingelele i-team yonke ngibingelele nababukeli emakhaya ngane kwethu seyiphinde yahlangana all the way ePMB sibonga kakhulu qhawula kwethu ukuthatha ithuba siyazi ukuthi kuumsebenzi kwenzeke kuyomela ukukhumbule mfethu ekhambeni kwesikhathi ukuthi ikunike nje ucold drink ikulethele indondo kahle indondo lapha ekhaya yokulwela ukuthi sisonkana asizuze kulomhlaba wobaba mkhulu mfethu sibonga kakhulu nje mfethu siya appreciate mntaka baba siyazi ukuthi ezezimali umnotho ngisho uhulumeni ukhatha ama budget lapha na uyehlisa ngenxa yokuthi kuthiwa imali ayikho so ke siyabonga mfethu ukuthi imali engane ude usikhumbula singababukeli kwenzeke no kumnandi nokuthi umuntu abe ingxenye yento ekhulayo mina ngiyazithanda ke izinto ezisakhula ngiyafuna ukuthi uma sekuthiwa kwenzeke isinkulu nami ngijabule njengomunye waba nesandla ekutheni ikhulu yeah no ake siqale iqaleni first question umbuzo wokuqala okay so far ngoba namhlanje sifisa ukukhuluma ezomkhonto wesizwe so far yini ongayisho ngomkhonto wesizwe ngoba njengoba sawuvotela so far njengoba ibanga seselihambile from okusukela ngonyaka ofile lapha na ku May 29 abantu bakithi bevotela umkhonto wesizwe kwaze kwafika lesi sikhathi sifuna ukwazi ke manje ukuthi so far wena ubona kuhamba kanjani mhlawumbe ngiqale ngikusho mfowethu Khumalo ukuthi ngikhuluma njenge ground force hayi njenge high command njengane activist angidlali role whatsoever kumkhonto wesizwe but ke wathi awayidlala irole yokuvota ukuthi asabavotela umkhonto angidlalanga yokuvota kuphela sayibambisana kanye nawe ukuthi simobilize sikhankasela umkhonto wesizwe yeah but ke sikhuluma njengabantu abawuthandayo namasosha ugijimayo ama activists hayi njengabantu ngisho ukuthi akukho okuyizinqumo ezithize noma okuyimbono yabantu abalidayo eMK njengamanje lokho kuyimbono yethu as ama grand forces ngenzela ukuthi singaziqhathi ne leadership ugcine sokukhuluma la izinto efanele zikhuluma sisendele incwadi bese kusala ukuthi podcast ayikhethe ukuthi iyaqhubeka nokuba i-podcast isebenza umsebenzi wayo kodwa membership ingasekho cha ningasiphoci membership but iqiniso kumele silimele as i-podcast njoba sikwenzeke angithi simele khona ukuthi simele abantu bakithi singagudluki kulokho mfowethu but ke so far so not too bad kumkhonto wesizwe khona la no njenganengane ekhuliswayo encane izohamba ibe nazo izinto eziyamathize thina ke into ebanga siziqhenya ngokukhuluma as ama activists ukuthi siyakwazi ukuthi sisho mase kunephutha sabe and umkhonto wesizwe uyakhumbula ukuthi uma wakhiwa so wakhe thina sokukhuluma ku TikTok lento ye transparency into wakhelwe kuyona so ayikho into esifihla ngisho ngathiwa kunenkinga siyasho ukuthi no sibhedelwe yilo namhlanje but ke sine strategy esiwukuthi ukubona ngisho leadership yasho sesimsusile lo because wenza 1 2 3 sekukhona lo and ngiyayithanda nalo nto eyenzakala because yenza ukuthi sitha sibe confused asazi ukuthi sidila nobani abami kanjani yabo uma sekunabantu abakuma position a permanent usuke songakwazi uku-identify nomuntu ongamthenga kanti umkhonto wesizwe njengoba uzigcina uchairperson namhlanje kusasa usuyenye into kwenza kube nzima uma sekuthiwa uthatha imali uyokufanele uyiphalaze lo mali sekufanele udeliver abantu ekade usuvumelene nabo so okwamanje zikhona ingqinamba ezithize ezipolitical esizibonayo from where we stand nathi as ama ground force but ke siyabuthemba ubuholi
obukhona ukuthi kuzokwazi ukuthi kuzilungise lezo nkinga but ke ziya understandeka inkinga ezi justifiable ngoba njengoba ngishilo iMK iqembu elithe lilisha lakukhula ngamandla so uma ke lenze kanjalo lihlezi lizoba nama challenges angakaze mhlawumbe amanye siwa experience kwabanye because liqembu elihlukile nanokuthi iqembu elikhuluma ngezinto ezingajwayele ukukhulunywa amanye amaqembu so ke khona izinto ezizoba yinkinga ezingajwayelekile bese kuba ukuthi ke sithemba abantu abasidrivela lenqolo ukuthi banayo ingqondo evulekile ukunderstand ivision kamkhulu nanokuthi kufanele iye ngalaphi iMK so ke akukubi ngalondlela sanethemba lokunje iphethwe kahle no mhlambe usisangena kulokho but nje ngifuna ukushare nje into encane ngiyakubona ukuthi uyigoqe yonke futhi anginayo inkinga nalokho ngifuna ukubheka ukuthi ukuba discipline kwethu I remember ukuthi sibe discipline kakhulu lo mbuzo othi khona phambili kodwa ke sase ngobuza ukuthi uyabona uba discipline for 30 years bese discipline kakhulu futhi namanje sise discipline I will remember 1976 la kwachitha khona igazi neminyaka njalo like kulola khona amapaso omama besizwe so nezo nje lilwa ngaphambilini bekuliwa nje kakhulu bangwa lento esilwelayo namhlanje so ngizama ukuveza ukuthi sike saba no sala emabhida wenzeke sikhona all along ngoba desisho ngaphambilini sike seba nenkinga yokuthi awusakwazi ukungena uzothwebula umsebenzi womkhonto wesizwe ube frustrated yabona ubona ukuthi kahle lana khona abantu abathile ababekwa phambili noma yabawubani abangcono uyayibona lonto ngifuna ukuthi imfundiso okumele siyivule yokuba discipline noma sifundisane ukuba discipline ukuthi ezinye izinto uma ukusembuthweni zikhulunywa kuphi kulandelwe indlela sike sabona nomfowethu uKabinde yabona baningi abantu bebengena enkundleni zokuxhumana kube khona ukuphikisana noma into engasahambisanga kahle bese yishwa nje edlangalaleni ukuba discipline yini la khona ufuna sibe discipline yini khona la khona ufuna siphumele sikhahlele siyakhona angiqale ngale oyisho ukuthi nike naba nama challenges ukuthola iaccess yokungena emcimbini weMK party yes mfowethu ngiyacabanga ukuthi kufanele siyikhulume lento as abantu ngizothi abantu bemedia because iMK uyakhumbula ukuthi imisaqala ibinganikwa kakhulu leso kakhulu akaze nje ku mainstream yes akaze so kuyobe ishaya isikhali iMK noma yenza iphutha uma ingaba recognize abantu abafana nani nabantu abama influencers nabantu abasebenze kanzima ukuthi bamobilize abantu ikakhulu ko TikTok nami ngomunye wabo yabo but ke ngiye ngibona ukuthi sinalo uhledlwana lokurecognize amanye wama TikTokers asebenzele umkhonto nama podcast ke avumile ukuphumela obala risk because uma uphumela obala uzibiza ngento eyinkinga kwi status quo usuku riska nangempilo yakho lapha so ngiyafuna ukuthi basithathe isikhathi sokucabanga ukuthi abantu abafana nani ba riskile ukuthi one bakhethe ukubizwa ngeqembu lezepolitiki maze bangagcini ngokubizwa ngayo kuphela balisebenzele ukuthi libe khona noma libe la likhona namhlanje so ngiyafisa ukuthi ubuholi buyibeke kwi consideration le yanto yabantu abafana nani abadlala indima kwi media le yabantu abamnyama yabo now le discipline iyona eyasibeka la kule ngathi yini kule inkinga esikuzona namhlanje selokusayibamba lokho uma uyilandela ngisho ngeke ngisahlehla kakhulu nomlando but kusukela nakusengxoxweni zecodes uyakhumbula ukuthi baningi abantu ababeqonda ukuthi uma uxoxa ngingazifaki lezi zinto ekuyizona eziyama fundamentals omzabalazo umuntu omnyama okusho ukuthi le ngxoxo zifana nento ezingekho uma bezama ukuthi bayilwe lonto baphinda baba nendlela yokuthi kuthiwe discipline comrades so kusukela ngalezo zikhathi ke naphambi kwalokho lento ye discipline isikhostile ngicabanga sishoda ngeyouth sishoda ngabantu abasha one abanganazi izinto eziningi abazicabanga ukuthi bangaziluza uma bengawubasa umlilo ekufanele ubaswe and angikusho lo ngoba ngihlohla udlame but udlame lu necessary at some point yabo akukona kuphelile sothola khona into zethu ngento yokuba discipline nento yokuhlala si conform si youth ecomplyayo yasonke isikhathi so siyabadinga abantu abazoba phambili but ke kukhona isihlakaniphi kade ngisibuka sithi uma siphuma emakhaya sonke sisuke siyale ngokuthi ungabi phambili kulento zepolitiki
yabo so njalo uma kufanele senze izinto ezinecessary Yeah. ukuadvance umzabalazo womuntu omnyama Yeah. nami ngiyakhumbula ukuthi kodwa ekhaya kuthiwa ngingabi phambili nokhumala akhumbula ukuthi kodwa ekhaya kuthiwa ngingabi phambili so iyona nto ke eyenze isystem yasifaka ifiye yokuthi sisaba ukwenza izinto esazi kahle kufanele sizenze ukuze sikwazi ukuthola into zethu bese sigcina ke sesinabantu abadisciplined kuze kuyovala uthola ukuthi okay mhlamba angifuni ukuhamba ngibe mude but ke ngifuna ukuthinda nale ukuthi ngisho ngathiwa isystem isirobha amavote emini kaBha kufanele sibe disciplined and even the constitution yomkhonto wesizwe yakugcizelela ukuthi discipline at all times yabo so ugcina ungasazi nawe njengomuntu omusha ukuthi kufanele noma kufanele but into engingayisho lapho ukuthi koba kuhle ngelilanga ukuthi sikhuzwe sesilishisile yes njenganezingane yes sikhuzwe sizothethisa uma kufanele sithethise kodwa selike lathi ukusha sahanguka isitha because kuyafunakala sobasa umlilo ozosihangula isitha ngelilanga ukuze babone ukuthi akeke benze noma yini ngoba bethemba ukuthi omkhulu bethu basitshenta sibe disciplined njalo na power inamandla kakhulu ifuna abantu abachithekile ke leyo sichazayo right mfowethu ake sibhekele na ngifuna sibhekele lento yemkhonto wesizwe kuma by election ngicathi yaqala emzumbe sasha isibhaqa what two khulunywa kakhulu kwayale sasha isibhaqa yabo ngikhanya kude I'm not sure ngiyacabana khona sike sasha isibhaqa yabo ake sibukisana as ordinary members as jobusho sila phansi on account force kwenzakalani ithini lento uthini wakho umbono kulento eyenzakalayo yokuhlulwa kwethu kuma by election I know ngicela uyifake le party ke yokuthi wena ngokwethu ngoba usungiconvinceile nami vele bengivele nginawe ukuthi ukube kuyangathi ukube sinamandla ngabe ama election ka 2026 asiwangeneli noma asiwa contest kuyiqiniso ukuthi sesike saluza amanye ama by election njengomkhonto wesizwe yes but ke ngiyafuna ukuyindlala ukuze wonke umuntu abone icontext yes kulula kulabo abanama resources ukuwina ama by election because wana sukwenzeka endaweni eyodwa ngesikhathi esisodwa kufani noma kunama election avulekile so uma yonke ifocus yabantu abanama resources izobuka iward eyodwa ukhumbule ukuthi abantu bethu baconditioneke ngalendlela ukuthi yonke icampaign ekuspendwa imali eningi kuyona iyona engenzeka ukuthi kuwine yabo so labantu iMK edila nabo banemali banama resources so kulula ukufocus ka ward 2 because kusuke ku ward 2 kuphela ozoba ngaleso sikhathi yabo so bafake wonke ama resources abadingayo bazithole sebewina kanjalo ke so iwin kahle hle engeyona iwin uma kuthiwa uyayibona but ke angifuni ukuthi ngibadlela amandla because kusabafethu phela nabo khumbula ngifuna ukuthi ayisilahlekiseni ngalutho thina njengomkhonto wesizwe into yokuluza ama by election because inhloso yethu vele kwangekona ukuwina umasipala ne-local governance noma ukubonakala nathi siphethe ama-ward athize noma siphethe imikhandla ethize no leyo nto ayikho kwi-vision kamkhulu noma kuyinto ebukwa i-MK constitution angibanga akuyona into esifocuse kuyona njengomkhonto wesizwe noma uma ubuka iphupho le-MK yonke kusukele kwakhiweni kwayo alikhuluma lutho ngento ekhuluma ngomasipala nama district nanani so angazi ikona ngithe kube kuya ngokwami bengizothi asinga contest ngisho kwa contest ama by election nama local election futhi because awayifezi inhloso yokwakhiwa kweMK iMK uma yakhiwe yayihlose ukuzosibuyisela umhlaba isibuyisele icontrol yama mineral resources ishintshe neconstitution so ubona into ezinkulu ikona iyiqembe elihlukile nathi sayijoinela ukuthi izosilungisela lokho because lezo zinto zikhuluma ngqo nesystem esihlezi sithi yona inkinga yethu but ama ward nama council awakhulumi nesystem okusho ukuthi wena awukwazi uqala ngenkinga encane kukhona inkinga enkulu noma singaphusha kanjani kulokwa local vele kakade sazostaka lapha kwisystem ngisho ngathiwa siwawina wonke ama by election nama local election angeke kuyisizi iMK lokho because inhloso yayo kulungisa isystem ngamamazi ukuphatha yonke imikhandlo akushintshi lutho kwiconstitution akukhuluma lutho ngomhlaba akukhuluma lutho ngama mineral resources nomnotho ukuthi ubuyele ezandleni zabantu so ngisho ngathiwa siwawinile uma sithi siya contest sisibeka kwi risk yokuthi zonke inkinga esizibonayo kuyeze GNU namhlanje ngo2028 kuzobe kuyeze MK party yeah because iGNU izoyenza sure at national level ukuthi labantu abakwazi ukudeliver and kubantu
abangakhulile bazobezitshela nje inkinga zeANC ukuthi sibe namanzi kanje noma singabi namanzi singabi nagesi sibe namaphothole zonke lezo zinto so mina ngokwami ngifisa si-risk noma si-teste amandla eMK njengamanje bengifisa siwa-teste ngalesikhathi sesine potential yokuthola i2/3 ezosishintshela lezi zinto esifuna ukuzishintsha. Kodwa uthi unxusile ukuthi asizame ukuyisho le but into engishayile noma eshayayo asiyixoxe mfethu ukuthi mawubuka ukwaveza kwenye ama video akho ukuthi uba umsholozi akekho nkamkam nje akazaza iphathi nje indaba yama election akayikhuluma futhi nezikhundla nje futhi uhlale eyikhuluma nje ikhuza ke leyo so ngifuna ukuthi ekubhekeni kwethu masibuka like ama provincial leaders even national leaders obaba Floyd kusolimini lokulabo ukukhuluma kakhulu ngalento yama local election government right so now sikwenza kanjani ke manje ukuthi thina sinalo mbono sikwazi ukusupporta noma ukulwa nalesihlava esisibonayo sokuhluleka kuma by election noma ukuveza amacebo ukuthi kahle kahle into esishayayo la yile angaloma ngithola mfethu ekugcineni kosuku i-decision yayo i-leadership ne-high command yes abazo decide but okwethu kubeka imbono and uma sebe decidile okwethu ukulandela sisupport leyo decision esithathiwe so akukona ukuthi sengizodinwa uma kuthiwa and ngiya understand nokubaleka kokucontesta because siyashoda ngezinto eziyama resources and ukuphatha imikhandla ethize kungaseza ukuthi sikwazi ukufinyelela entweni ezifana nenensiza kusebenza noma ama resources ground nje libe sibenza ukuthola sikwazi ukubamba yabo but ke singasukeli ukubamba into ezincane mase silahlekelwe into ezinkulu yes singasukeli ukubamba ukuthi sinika abantu ama salaries sinika abantu ama opportunity ukuthi bakwazi ukuthola imisebenzi ukuze baqede indlala namhlanje kuphela u5 years bese silahlekele ukulungisa iconstitution silahlekele ukubuyisa umhlaba nama resources ezandleni zabantu because iyona inhloso yokuthi sibe khona leyo asifani nabanye yes sihlukile ngane wethu that question umkhonto wesizwe uthe wena uhlala ngesinqa sodwa namhlanje uwe kusasa sewudonsiwe unomkhuba nje umhle esiwuthandayo sonke ukuthi akho ndoda eshawa u5 la kusasa ukhona kusasa ukho kuthina thina siphansi at the ground level kuyasijabulisa lokho kakhulu abaningi akubajabulisi but ke uma ukhulile noma uyiqonda because umkhonto wesizwe ufuna abantu awudinga abantu nje ababizwa kuphela ngoba sebeyovota udinga abantu abangqondo zabo zihlakuleke ngokwanele ukunderstand ukuthi sikwesiphi isigaba njengamanje emzabalazweni wokulungisela abantu abanoma wokuliberate abantu abamnyama so uma umbulelekile leyo mfihlo yevision kaBaba uMsholozi uyakunderstand ukuthi asidingo kwamanje ukuthi sibe nama leaders azazi ukuthi sihleli kulesihlalo kukhala u5 wethu yabo ikona athi mekhuluma uBaba uMsholozi athi ama conference soba nawo emva kwa2029 because uthi asibone siyayithola ni2/3 sithola izinto esizidinga kuqala and then sesingaqala ke sizoba vision umkhulu yes so umbono wakhe uclear ngokwanele kubantu abaconscious ukuthi kwenzakalani njengamanje noma yini edingakalayo but ke ungakhulu izothi hayi labantu bayashintsha njalo ukushintsha njalo sokusisize kakhulu kwasivikela ukuthi singazitholi sekunabantu abaningi asebethengekile yabo bakhona asebethengekile but uma sibabamba yabo abanye akuze kuphumele ngisho kwemedia ukuthi benzeni ubezwa sebeziresignela now ke kubantu abafana nathi asitshenwa imuntu lezi zinto but ukuzibona ethi okay okusho ukuthi kukhona ukushiblika esikwenzile inkuzimalanga ayikasidingi ukuthi size sazi noma yini uma i-leadership seyidisadile siqhubeke nomkhonto wesizwe so now ngifuna ukubheka njengamanje ukuthi kulolu daba esikulona lokuthi ke umkhonto wesizwe uyadonsana ubuyise eceleni right ngezathe ezithile but kunento engihlukumezayo yokuthi uma umuntu eqeda ukusave ngalezo ncwadi zokumiswa noma eseresignile bese ekhuluma kabi ngomkhonto wesizwe ekade engakhulumi ngaphakathi bese emacaleni ngene ko TikTok axova but ukuxova kwakhe ukubona ukuthi hayi lokhu uxova kusikho okulungisa yabona sekuxova obekuvele kuneplan mfowethu mina njengolindo kuhle khumalo I'm ready to be uMEC wakwaZulu Natal ngizizwa nje kungifanele noma ngisibona kungenele ukuthi ngingaba upremier wakwaZulu Natal akungivimbi ngalutho kodwa ngokuhlukana kwegaba zethu kukhona othola ithuba
ukhona akalithola ithuba so ngamanye amazwi angizelanga kumkhonto wesizwe ukuthi uma mina ngingasitholi nginganikwa imandate noma nginganikwa umsebenzi ukuthi ngisebenze sekufuna ngivimbe into yabantu amalida kanjani lawa kumkhonto wesizwe into oqala amapage nokuqala uma ufunda constitution we join umkhonto wesizwe voluntarily ngokuzithandela awuphoqiwe so ithini lento yokuthi mawusudibana nezikhundla akusho futhi uthi resign emsebenzini wakho njengoba sisebenza nje akusho ukuthi thatha imali yezingane uyifaka kumkhonto wesizwe invest la as-investeli ukuthi mina ngithola into la but investela ikusasa lezingane noma ikusasa leso uthi unombono wakho ngalama members athi mayiseqeda ukudonswa ukuthi akubuye kancane ke sixoxe bese khetha ukushiya umkhonto akhetha ukudicilela phansi igama lomkhonto wesizwe abantu kade bagcina mfowethu Khumalo ukubona into elwelwa umkhonto wesizwe kade bagcina kuyibona abayijwayele umuntu umkhonto wesizwe sifuna ukubuyisa lezi zinto zethu ukhumbule ukuthi abantu kade bagcina ukuziphathela bona umhlaba abasazi nokuthi kanjani abanye abasakholwa ngisho ukuthi bayakwazi ukuphatha wende sure so lezi zinto umsholozi azibonayo athi kuzo uma sesilithathile kuzoba neabundance wonke umuntu asisuba khona isidingo sokubanga ngamama sizobuyela endleleni esasiphila ngayo singakantshontshelwa noma singakaphucelwa izinto abantu bayibona iyiphupho elingelifezeke lonto mase bajaha ukuba number 1 because unokuthi uma ngithola opportunity nama ngizama ukuqoqela ngasekhaya uma ngithola opportunity nama ngizama ukuqoqela ngasekhaya abawu understand umbono kaMsholozi othi uma sikwazi ukuachieve lento as a collective siyobe singekho isidingo sokuthi uqoqele ngakini because wonke umuntu uyobe senako ngaleso sikhathi uyayibona into esho so ke sinenkinga yabantu aba i-conditioning i-deep ukhumbule ukuthi siproducewe ile system esenza sibe nomona sazi ukuthi induna izoba yedwa ngesikhathi asazi ukuthi siyakwazi ukuphumelela sonke mkanyekanye so now ngesikhathi esincane umkhonto usazama ukuzilungisa because benza into abayenzile sahluleka ukuthola asihlulekanga ukuthola i2/3 basenze kwangathi sihlulekile ukuyithola so sizithola sesiphila ke manje kulesigaba now lesigaba siyitest yokuthi obani abagenuine kwivision kaMkhulu sebeyavela abangekho abajahe ukuthi babe o number 1 iqala yabo and uma sebebonakala ukuthi angathi ujahe ukuba number 1 uyadinwa umuze sekhuluma izinto ezithize ezingawenzi futhi nomqondo ezingayakho lo mbutho yabo so into yethu ingicama ukuthi inkinga engingazi ukuthi umkhulu ne-leadership yonke iphelele izoyixazulula kanjani because phela umkhonto uma wakhe uvulele wonke umuntu yabo so kukhona nabantu abangenazi inhloso ezigenuine kumzabalazo zomuntu omnyama ngaphakathi kweMK so ke sizohlezi sinazo lenkinga ukuthi sizowakha zipha ama strategies ukuthi sikwazi ukudila nabantu abangekho genuine emzabalazweni wethu nama ngakaqondi njengamanje but ke kuyikona ukuthi sibafundise ukuthi lento esifunayo akuyona ile yemali because imali iyaphela ngisho ngakunika amamiliyoni amangaki namhlanje uma sisaphila kule system efanayo mina ngikukalela isikhathi ukuthi ngonyaka ukuthi azobe phelile futhi hayi nanonyaka mfowethu sinawo ama solutions akasakhuluma kwamanye ama podcast angaphambilini abantu bangalandela nje kwenza podcast lapha bazoyithola ezinye inkulumo zethu ukuthi we need to go deeper ke siye imfundiso ke kubizwa kube nama political classes kucleanwe ingqondo zabantu sikhulume ngepolitiki singayi ngothando lokuthi siyamthanda ubani siyamthanda umsholozi but silandele iideology kaMsholozi yes understand ukuthi mina igap ekhona ngoba singahluleka namhlanje 2029 we don't know ukuthi sobe saphila but uma singatshala lento yokuthi ama podcast awamela iqiniso yabo ukuthi sisale ukuthi asabe siyemjondolo la ehlala khona sivula ama podcast ethu sihlale nomphakathi ngoba vele ama vote amaningi atholakala kithi thina abantu abangenamali ake sikhulumele lulimi ke siqondisana iMK ayingabakhohlwa abantu abenze ukuthi iMK ibe la vote lokhu iphinde njalo yes ibalekile because into ebulalwe ANC sothanda ukuthi uthi uma sowula okhona mase ufune ukunaka kakhulu imembership yabo ukhohle ukuthi abantu abavotele iANC abantu akuyona imembership so now iMK ingalenzi iphutha lokuthi ikhohle ukuthi ayiphinde vote lena obani abadlala indima enkulu ukuthi ibe la ikhona njengamanje yabo nami ngiyangibona ukuthi abanye babo sebenayo leyo arrogance yokuzibona ngoba naku ngempela sebeyabaholi sekufane ungakwazi ngisho ukukhuluma naye akhohle ukuthi kukhona abantu abakusebenzile akade bese groundini abangaziwa nokuthi bawoba amagama apha ukuthi iMK ifinyelele lapho so ngiyadinga ukuthi ifake izibuko
ezokwazi ukuyenza ukuthi ikwazi ukubona ukuthi isebenzise mapha amathuluzi ukuthi benje bese ingawakhohlwa sisaya khona ku2029. Ake sibakhumbuze sijoin umkhonto sisebenza. Yes, there are people abawothisha abanama business abo abangene kumkhonto genuinely lokuliphindele bangene nje ngoba bebona inkinga zaba abangenelanga ukuthi bazoceba bathatha ama resources abo kwenzeka ithatha ama resources awo anikelwa emphakathini. So ithi lento manje iyangifundisa lento ukuthi abantu abafunde mfethu ukuthi lento inabantu abaningi aba involve kuyona. Yes, sadlala enkulu indima nathi angingeve ngoba sifuna ukuzinika amandla amaningi but mina ngiyazi yeka ke mina ke njengobongani because mina ngicabanga ukuthi ngine followership encane kakhulu kunabo bonke abantu abama influencers eMK but uma ubuka oqhawekazi ubuka obabukhoma ubuka obhutulindani ubuka ochilies ubuka onkululeko wonke lama obuka ovumvumo wonke lama influencers yabo mina ngiqala ukukhuluma ngeMK because lento yePan Africanism bengilonge ngiyikhuluma kudala ingakabukhona eMK so uma kufika eMK ngathi nanti ithuluzi esingakwazi ukulisebenzisa elirelevant kulesikhathi samanje. Mina yanyuka ifollowership yami angazi yanyuka mhlambe ngo300%. So uyayibona ukuthi into yomkhonto wesizwe idlalwe nabadlali kade bengalindelekile ukuthi bangadlala indima ebaluleke ngakho kuwenza ube la ukhona. So now singakukhohle ukuthi obani ekufanele sibakhumbule ukuthi baphinde basidlalele lo mdlalo ofanayo sisaya kuona u2029 because asikakasiphumi entweni yokuthi sifuna i2/3 because kumina kungisiza ukuthi ngisho ngathiwa ngiya electwa kusasa ngibe ikhansela izokhala but ngeke ungisize ngalutho. Ngisho ngathiwa kusasa ngiya electwa ngiba umeya ngeke ungisize ngalutho. Into ekuyiyona ebalekile evision yeMK ukuthi ubuya kanjani umhlaba ishintshwa kanjani iconstitution ukuze sishintshe isystem ezowenza ukuthi ngisho kungathiwa uKhumalo uzalwe eyini kodwa leyo nto ayifumbethe izokwazi ukuthola ithuba ithole ne spotlight esidingayo ukuthi naye akwazi ukuphumelela. Sikuphume kulento yokuthi impumelelo suyenza ibe indlela eyodwa because asiphiwanga into ezifanayo. Akubona bonke abantu abazodlula ekubhaleni ukuthi batest ukuthi kufanele nibaphumelele. Khona abanye nje abanye ngimaziyo khona omunye umfowethu ekuthiwa umsizwa kaNdlovu yena uzishayela isibhakela angikholwa ukuthi uyadinga ukuthi akwazi ngisho ukubhala. So sifuna isystem ezokwazi ukubuka nalezo zinto ezinjalo kungabi into endlela eyodwa esizophumelela ngayo ibuke nezinto eziningi abanye abaziphiwe. Yes nansi into evelayo ngokubona kwakho njengoba sikhona kumkhonto wesizwe singama members ukuhlukana kwethu kungabe inhloso esilethe kulombutho noma imandate esiyiphethe kulombutho iyodwa mawuhleli nje ubuka izinto ungafuni esikhundla ufuna impumelelo yomuntu omnyama uyihlala uyijulela kungabe lokhu kwenzeka kwezinto noma ungena kwethu kumkhonto wesizwe siphethe imandate eyodwa ngempela yini? Mhlambe ngiyafisa ukuthi ngincenxa abantu abalandela uTikTok babuka ama video noma ivideo kaBhuti khona uBhuti ekuthiwa uSiphetho Mkhize khona la ehlukanise khona ngokulandelana kwabantu abajoyina into eqalwayo yabo ukuthi kukhona abathi umivela bayijoyina khona abalindayo ukubona iyakwazi ukuqala ukusebenza mase bayijoyina khona still abalinde ukuthi hayi so ibona mase ihamba thina kuyimase ijoyina yabo. So asizile ngenhloso ezifanayo uma ungahamba uthi Siphetho Mkhize ku TikTok uzombona ngoba uyayichaza kabanzi lento engikhuluma ngayo but ke ukuphendula umbuzo wakho ukuthi akuyena wonke umuntu ozela inhloso efanayo but asikwazi ukuvimba ukuthi nokhona because phela sikwazi ukuvula inhliziyo sikubona ngempela userious yini yabo but ke singa lokhu sinethemba nje yokuthi ubuholi esobukhetha buphiwe leliso lesithathu lokwazi ukubona idirection ezosisa kwevision because ekugcineni kufanele sifikile lapho ukhumbule into enabantu izohlezi inazi izinto because asifani ungafani kwethu asingakusebenzisa ukuthi kusihlukanise noma kusixabanise but asikusebenzisa ukuthi kusithathe kusibeke kuleyo nto eyiphupho leMK. Mfethu mhlawumbe wena awazi kodwa ngokubuka kwakho umkhonto wesizwe ikhona indlela owenza ngayo ukuyiqeqeshela abaholi babo noma nje sisathatha nje sisafaka ngicandfa ngokwami because you are talking about into
ephambili, right, but at the same time we need to start now. Bakhona nabaholi kumkhonto wesizwe asebecabangile ukuthi let's revive abantu abasha, let's do this and that to ensure ukuthi umbutho wethu even ngo2019 uma mina nomunye sesingasekho iyobe ikhona le nto njengamanje. Kubhlungu ukuthi asikwazi kuba no president uJacob Zuma ba u10 at the same time, yabo. So uma kuno president Jacob Zuma uyena mnini wevision and akakwazi ukuzihlukanisa ukuthi akwazi kuyigada ivision yakhe. So okwamanje njengoba usemncane umkhonto wesizwe kufuna sithembiso lamnikazi wevision ukuthi uzokwazi ukappoint abantu acabanga ukuthi bona bayibukayo noma bayibonayo nabakholelwayo kwivision anayo. And then labo bantu uma ngempela bezinikele ekutheni basebenzele noma beyiqonda ivision kamkhulu, kofanele bakusebenze ukuthi basakhela ama leaders azodingwa isikhathi esilandelayo, because umkhulu ngeke enze yonke into. But ke kuyikona ukuthemba abantu azoba appoint ukuthi kuzobe kuyabantu ekuyibona ekufanele siba appoint. Ngoba angikusengisho ngiphathe mina le nto ukuthi umuntu ethe hole emphakathini ewumholi, ngiyazi unempilo yakho nento oyithandayo, uzothiwa usuqo isicathulo sika 30,000, usunomzo omkhulu, usunemonto ezu10 ezu20, but you are leading people. So ikhuluma ngelinye ilanga ngoba izinto efanele zifundiswe ukuthi uma uyolead akusekunezinto wena uma uyikhola sinezinto esingazidli, sinezinto esiyi-attendayo, izinto esingasi-attend, kuba khona imigomanyana ebekwayo kuwena okumele ufundiswe yona. Hayi ukuthi ufundiswe abasentshonalanga, ufundiswe yithi ukuphila kwethu ukuthi akusikhona kodwa ukuthi yiba ngcono wedwa emphakathini ubukeke kuhlonishwa wena ke uyikhansela uyaphanyiswa izandla kuthiwa hayi bayede wena usiphethe endaweni, but ayikho improvement ekhona emphakathini. So ikhuluma linye ilanga. Right, ake sivale mfethu isikhathi sami savume #kwenzeke podcast #ezombusazwe. Silandele nje inkundleni zonke zokuxhumana, Facebook, TikTok kanjalo no YouTube. Ngawuyeka uInstagram mfowethu, Instagram ngathi uyangibambezela, awusheshi, angizwana into engasheshi. Right, asivale mfethu ngaleyo ukuthi umkhonto wesizwe ngokwakho mfethu ngubona uhamba inkantolo, right, kakhulu isikhathi esiningi no SABC kade likhona icala nokurekhwa kamavoti njalo njalo. Wena ngokwakho ukubonaka ngokwazi kwami izinkantolo ziyisystem zisebenzela abamhlophe, right? Bona abakhona yela yabo kahle kahle system, right, from 1652 ibona abantu abaqhamuka nesystem, bona aqhamuka nenkantolo whatever izinto abakwazi uku-introduce. But upresident womkhonto wesizwe ngokuhamba izinkantolo akhona ukuthi uyasibambezela ezoba kade sibambezelekile for 30 years. It's just a question ukuthi nje sivule kamehlo ukuthi president akhona ukuthi siyabambezeleka la. Yes, we are intelligent, uyacabanga, but akhona ukuthi siyabambezeleka. As much as sikholelwa kumkhulu nakubuholi bonke bamkhonto wesizwe, but ke uzokhumbula ukuthi uma siya kulama election ka2024 shopot senza ama video sithi labantu bazosiroba. Ayisasisho boys. Ubuholi naye umkhulu singeve sikhuluma ngoba, but ke kubaleke ukuthi kube khona leyo criticism. More phila constructive ngoba. Yes. Because ngiyafuna ukuthi babe cautious njengoba ushilo. Esimove sibheke kulama election alandelayo ukuthi bangayi underestimate isystem, because sathi masisho kwaba ngazothi zikhona indlela ezithiza abazowenza ngazo. Yebo usuphazamisa bhuti ungayiphendula. Wazi waxoshwa ukade president we youth ulokhunjana uBonkosi Khanye. Yes, wayisho kanje yona into exoshelayo ukuthi wathi uma nike na riga ama vote negama lokuriga ngalizwa ngathi wakriga ama vote wayisho kanjalo wathi hayi liyosha libheke phezulu. Yes, bamhoxi. So ngizama ukuvumela ukuthi yayivela ikhona inhlese yokubona future ukuthi kungenza ubugebengu. Raqhubeka futhi ubuholi benza ngathi noma basithembisa ukuthi angeke, because kunezinto obuzihlelile zokugada. mfowethu areko amavote. Yes, yabo. So now ngifisa bangabe nento yoku underestimate i-system. Sure. So now ngangithe mina khona imove engayibuka yathi let a small fish go so you can catch a big one. Yes, true. Ngathi labantu abesicicise enkantolo ngamacala nganamsebenzi bafuna ukuthi silokhu siwawini ukuze bakhe isithombe sokuthi izinkantolo nathi nje ziyasifavor
ukuze mhlazana berula against thina sithi siyaphakama bathi kushuthi kumnandi makuwina nina kuphela yabo. So uqinisile ukuthi nazo ziyiphathi yesystem enkulu futhi yabo ziyasetshenziswa ibona. So angikholwa ukuthi kukhona esizokuthola through inkantolo. Usho kanje? Yes, but ke singaphesiwa noma yini khona ukwenzela ukuthi bazi ukuthi siyakwazi ukubasukela uma kuthiwa kunephutha abalenzile. But ngiyafuna sibe nazo izistrategy zokugada nanokuthi sibe no plan B ukuthi uma nike nakwenza ukuthi sizokwenza ukuthi but lo nto asidingi uyicela kumkhulu. Ngiyafuna ukusho lokho futhi ngifuna ukukhuluma nabantu abasha. Yes mfethu. Asidingi ukucela kumkhulu. Yes. Uma besiphinda befuna ukusixhaphaza kukuthini ukuthi sowenza noma yini njengengane uma kuyoba iphutha so ukhuza emva kwalokho. Asifuni ukuphika ukuthi mhlambe kobe kukhona ababoshwe nabalahlekelwe impilo but uma sizosaba lokho sizogcina singafikanga lesifuna sifike khona and umkhulu usemdala ukuthi angama TV athi hayi ke sekunjalo ngeke kube njalo kufuneka abantu abazoqonda yabo. Ngiyafuna kodwa ukuvala ngokuthi lento kade uyikhuluma sinabazali abanganandaba nengane zabo sinothisha abanganandaba nengane abazifundisayo sinamaphoyisa anganandaba nemphakathi oyiservisayo sinama leaders anganandaba nabantu. So ke izona izinto ezenza ukuthi leyo once umuntu namthatha nathi awusilide azibona yena esefanele ukuthi agibele imoto ezingcono kuneze noma ahlala endaweni engcono kunale nihlala khona zonke into ezifana nalezo. Isabuyele kutheni ama leaders kufuna akhiwe yithini. Singabi nama leaders akhiwa abanye abantu ikakhulu laba abayizitha zethu because sibukwabeka nje sizitshela ukuthi bazo serve interest yethu mase ba serve interest yaba master wabo. So ngifisa nje ukuvala ngaloko kufuna sibe neso elibanzi nelibhekisisayo uma sokhetha abantu abazothola. Ungamkhethi ngoba ezokhuluma isingisi ongeke usizwe. Umkhethi ukuthi uzokwazi ukuservice nokudeliver noma ukwenza umehluko entweni esizifunayo. Ngiyafuna futhi ukuvala ukuthi akuzona izitha zethu amanye amaqembu ezepolitiki abantu abamnyama. No. Ngiyafisa ukuthi mina angazi nini but wonke umuntu akubona ukuthi lo 10,000 awuncengile noma lo 5,000 awuncengile awusho lutho kulento esizama ukuyilwela because iyona ezosenza ukuthi uthi mawunawo lo 10,000 ube meaningful because uyobe sowuhlala etafuleni elidetermine iprice yokuphila nawe. But uma uno 10,000 njengamanje kusa decide abanye ukuthi isinkwa imalini kufana nokuthi uphethe into engahamba kusasa ingabukhona. Ivalue yemali asiyazi thina sizwa ngabo. Icontrol abantu abathile. I-repo rate mayiyanyuswa noma iyehliswa. And ayinyungi ngoba naku ukhona uNkulunkulu into ayehlile umlingo. Kukhona abantu abahlala kanje ba decide ukuthi sebezonyusa lonto. So now silwela ukuhlala kulelo tafula ukuze nathi sibe ingcenye yokuthathwa kwezinqumo ezizobe zikwi best interest yabantu basekhaya. Yeah. No ijulile bafethu singayithamba kusekuseni sibonga i-team yonke ngaphakathi bafethu siyabonga kakhulu ngane wethu sibonga kakhulu umsebenzi nomuhle bafetheni wenzayo thina nje okwethu ukukhuluma la ngaphambili but kusuke kukuningi osokwenziwe ngemumva siyabonga kakhulu sibonge nawe embukelo yokwenza kwenzeka ukuthanda nje isikhathi sakho usilandele ulalela izinkulumo zethu okuningi esikukhulumayo sikhulumela isizwe akusaqhamuki kuthina nathi nje sesivele sangame umbona umuntu mayethwasa noma engena umoya uvena umengame sesingame ezinkinga zakithi zaseningizimu Afrika. Sibonga kakhulu Mfukashelembe ungakhathali mfowethu ukuthi ulokhu uzila uzosicobelela but iziningi inhlelo esinazo ku 2025 futhi esikholelwa ukuthi asisenzeli umuntu sizenzela abantu bakithi ukuthi abantu bakithi babone ukuthi sizamile sazama salwa futhi ngakhona ukuzama silwile salwa safika kulesi sigaba abalandelayo nabo bathathe balwe bafike kwesinye isigaba. So siyabonga kakhulu khawula kwethu ukwanda kwalo umthakathi nina besilo siyathokoza sidibane esiqephweni esilandelayo. Salute. Siyabonga. Kwenzeke